할렐루야. Mari Bible peluk lah ya kan? Sungguh tu dalam Bible peluk lah ya. Genesis. Just Genesis peluk itu ni. Chapter 6. Haleluya. Haleluya. Tadi kait tu kaham. Ano. Belai yang hamzago. Wala kibia. Wala yakaria. Amen. Sakso borok kaham kita orang betul. Waktu musuh ya betul. Bahasa orang musuh zago. Haleluya. Sakso borok kaham zago musuh. Haleluya. Praise the Lord. So borok kaham le junjo tu hundaran musuh. Right? Borok tadi non concentration. Yang kita nak cakap. Haleluya. So asuk sunjar kotor bawa non borok kaham. Ini kaya tu declare ke Bible tu no. Aku terus sutin dan sekarang kaham. Ini kaya tu declare ni kata. Bible tu no. Haleluya. Itu mudah muncul kaham nani. Haleluya. Haleluya. Kayu kaham. So fali. Apa itu sendiri serai nanti kayu itu usun kembali kita lihat serai. Haleluya. Verse 11 sampai Genesis chapter 6 verse 11 korang bahor Genesis chapter 6 verse 11. Aku kaitu di mokolo hani borok saya engkang te ohawat tong putung ublung engkang. Oke, tamu hani borok lo. Saya. Tamu hani sa? Saya. Saya ka. English Bible use kredit tong kya bo? Or di baksa? The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Okay. God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. Anh nói là sưng sợ tâm cái đầu thá. Ora corrupt cũng sa. Kaham mana yang aja kesekian. Arab thanke ba Arab bahai, ayat nasi kyo ba ayat hamya, ayat nasi kyo ba ayat boleh lepo, ayat kyo ba ayat ketai ba lepo, apa hai bang? Haleluya. Praise the Lord. Nono apa hai news kenapa bahai kabar kesera? Boleh je kamu. Apa yang aku deh? Sam tong masa kaya boleh je kenapa kan tong tong itu tong. Kerana apa? Tong soal barang kita mama. Haleluya. Apa bad news hai dah? Apa news kenapa kan ke? Safru, nungfru, kisah le senotam kelai, orang kain mana kapan setelah yang kelai bayuda. Am I right? Haleluya. Praise the Lord. Hai mana sunsaron kaba news to bad news saja. Taza news saja. Hai salah. Taza news. Agi tahu lagi apa? Anak kerja. Itu lah. Anak apa? Makan pada. Taza news tahu apa? Mana yang nak pilih yang kita mau berkami-kami. Ada hoax bahasa. Amai kurang bad news to taza news sih sampai advertise kaisa ko te amono se market pil payo. Haleluya. Praise the Lord. So saya mau kai tu le awak yang musuh saja. Haleluya. Haleluya. Tadi kai tu kan. Anu belai hamzah. Noah ni zara ni kau musuh pori tu mayo. Haleluya. Noah ni zara oh musuh sesuatu borok kebang mah.
Hallelujah. Haiban osunu khala ta mo Noah korok sa susuno. Kai tu ni mo kolo. Hallelujah. Tapo Noah tu ba special ke raksa ka ta sai. Hai tu daily model ng mo hai da. And Noah wa a violence ni to ma zora ni borong le. Yes or no? Apulai tong lai ne kai to ba halok kri ni to ma zora ni borong sabo Noah. Kasih citra zora Noah ke pakai pakai ni ma. Koi cinta lu sensini mana? Haleluya. Kai to susu suri dia. Kai to halok pus kerja tamu ke mulai ko, tamu ke tanlai ko, tamu ke zuta ko, tamu ke tong citra ko. Ke a zora wo, asal citra itu ma zora wo. Oh Noah kira pakai kai to ni mo pakai ni ma. Konsumsi ni ada mana? Tik kabang serang ni ko, wow, one man army di mana? Asal kebang mau sebong kita mau perfect. Verse 8. Genesis chapter 6 verse 8. Tamu ke subayo nawano ke kamuka. Bukan apa? Yang nasinya wahamnya, yang nasinya wahamnya, uang nasinya wahamnya. Siapa? Nuani pasti nasi mana kai depan luka. Sorry, righteous. Hallelujah. Praise the Lord. Tahu di sisi sini kamu sahaja. Kai tu nor nasi ni nuano jendung bahai. Awak hati kai tu nor tu thangke. Nunggu awak hati declare aja lada. Nuata tu protection maka senjata tu saiban. Bini sincara protection kaham. Azora wo. Amasuk hai. Tamai professionally. Amasuk protection. Amu sama gomber aja ni. Hallelujah. Engineer pun saja. Hai pun awak jahas nak. Hallelujah. Question boleh tak lagi? Ang engineer boleh tu les kai tu. Bahagian jahas mana ni? Kena lagi question. Asal at sudah asal at suka. Awak itu pangga di kawah itu pang nolaka. Awak itu ship di kawah itu ship kan. That means now go down kerja kai tu no. Hallelujah. Saya kai tu tak kita accept lagi. Tangki ka tangka. Arok kami tak bisa. Haleluya. Asal orang kamu lah semua siksa kan. Hatai syak orang kami saya jahas tangi. Dia hatai jahas sesama lupa. Jahas bersama lupa. Dia sama. Kita igro konggana, orang jahas tangi semua sakrorong le. Bawa ke bawa. Tangi mana? Oh kai terarut di bahagian pakai itu terlalu ini bokos dia. Kai terarut. Zagar ka alam ko tangga. Apa lagi pelajari ka awal pelajari. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, Noah kanila special one like kai tu ni bokolo. Kau suka sebut tahu. Pada awal sendiri ini. They comply as yes. Bila verse 5 pun lagi rawan. Tahu ni tahu hasil sah azor aku. Hallelujah. Verse 5. Pun ada konsep. Subrayo asa kawo borok di samung hamia kebang luk suka. Okay, take the talk. Dia bukan orang sebelum foto tu boleh naik. Subrayo asa kawo borok di samung hamia kebang luk suka. Okay, take awak sebelum tu foto. Subrayo asa kawo borok di hamia shikraro bangga ni. Awak sampai bukan orang boleh balik tu. Subrayo asa kawo borok ni samu hamia kebang suka. Asal hamia mang se koblong ni yang kau sini. हाँ चलो इंग्लिश में नंबर मैसेज है Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Hallelujah. Yeah. Boleh kita benar betul tak? Tam sejak tu everything they thought or imagined was consistently and totally evil.
mani borok wan suma bo saling hamia wan suma bo hamia tom bo hamia sama bo hamia mane serai ko pa ite berak area lo hamia haleluya haleluya praise the Lord tapung nang angle ko sa lo wan su tiniyo ka handa tomong ka handa sama ka handa nengmao ka handa cek ba khali le azaran bor ka tamu ni ka sama wa hamya nengmao wa hamya wan su ma wa hamya tomong wa hamya ya pri shema wa hamya ha beba ereo sa hamya neng antau cek ba khali la bo sa ka hallelujah praise the Lord verse 6:40 Ohasakao borok no senagoi subrayong bekha nanzaka te abobono bekha hamyak laika Jadi kita berdoa sini Ohasakao borok no senagoi subrayong bekha nanzaka te abobono bekha hamyak laika. 그런데 는 사람과 보고 아무 내내 너를 오스타고 그래야 수스가리로 는 따원 소에 보고 는 사람아리도 힘으로 오스타고 보이다면 네 야수 블락 가기 한 거예요. 문소리가 더 보고 obviously 이걸 해도 뭐라 가이드 너는 땀머리 사람아리 감사해. 깨물어 파트 비는 거고 뭐 그러나 가이드 비는 거고 그러잖아. 무슨 말래? 깨물어 파트 비는 뭐 가게 사람이야? 뭐라고 세? 비 뭐 가게 사람고 만약에 가이드 비는 거고 뭐로 베라이 캐나 top class. 아무 뭉쳐버리 공부해 가자게 돼. 할렐루야. praise the Lord. 너는 네 라이프 오버 해야 되니까 네 감사 꾸머리 뭐로 가야 betul. Sini saya lagi ya. Tuan nak juga kamu borong ni. Mana ni Hamzah tu mari borong tu kali ka. Hamzah bahar beri sila Hamzah tu tahu semua itu. Aku takut boleh mana. Hello betul. Hamzah punya aku kerja. Bos ni. Oh boleh kerja sidra ni. Tapi tu kenapa? Wang semua bos sidra. Tom bos sidra. 이런 뭐라고 하여 원수 디마시드라는 건 원수가요. 미리 가설이 닦고 가이사 살려면이 아바이 닦고 바이든 또 가르를 넣자까. 미리 아니 미리 너가 아니고 미리 까까 미리 마마 미리 마미 아바이 그만만 하러 동나나 으르르 넣자까 미리 카수사 뭐라고 해요. 많이만 더. 산지대가 또. Orang malas mereka tak suka apa yang ada di kantor. Apa yang berada? Jekut tu kamasa utama. Jekut tu kamasa wo. Bukan kami sangai. English baca kita bukan. The Lord was sorry miso. It broke his heart miso. Bini bukan lo. Kami sebaik kaya kebat. Tong toger liya apa orang itu ngomong. Haleluya. Orang ada yang orang. Haleluya. Kita kesampai. Siapa yang ini? Nada saja. Haleluya. Tadi kaya itu kah? Orang yang semua tamu kah zarawo, tamu kah, tamu bahaya kah, nemu tamu kah, ya beri tamu kah. Kayu dulu kita misalkan, boleh, konsaki ya, berkapai kali so, oke, it broke his heart, ini berkapai kali. Haleluya, praise the Lord. Mengkara kamu ni kau kai terapa ini, oke, siapa,
borong ko bini ko hon ke senang. Borong ti kiklai bini yang bai senang ka. Awas awas senang zat borong tamu ka. Borong go hamya. Jam go hamya. Ya beliau go hamya. Wan su mau go hamya. Ya wan ini saya yang di pansiu. Itu ya. Praise the Lord. Kebangga orang sen. Apa hanya hamya ni kamari baik. Kasih achievement nggak lah, mau borong nggak borong. Apa ani lifestyle ani icha. Apa ni pilih kemau borong saya coba kan. My life. Hai soalnya mana ada je kai tu bonus senang ka. Kalau ah mana tu mana kai tu dino, saya tu mana kai. Aku pun aku realize kai dia. My life. Kamu rules the ways that just pada nasi. Apa tu borong ini? Ya bisa itu. Haleluya. Praise the Lord. Apa faizora wolo sentang pori kata singo verse 8 Noah found favor from the Lord and obeyed the Lord. Asyik borok reject. Ya karena sih kamu reject, dia karena sih kamu reject. Kayak kono fasih mana sih ke? Boze borok selama proud feel kayak nak mandi, proud feel kayak mandi ya. Keba, orang usah susuno. Aku tadi sekarang antara bundar kotor awal sadi. Iseni kau nak aku puas kian tiba. Ya sono. Asyik kebantu beba kasih bo berkampai jadi kebantu rawo. Noah orang usah susuno. Bini berkano ambil iman. Kaksan. Haleluya. Dan abor yang mesti ada. Haleluya. Praise the Lord. Tidak sekelang bawa angkor sini. Ini satu paisan ini, muri paisan ini maksud ya apa orang benar. Pokok tongkang ini ke. Oke. Aje tongkang mah awal aku tak awal tongkang mulai. Aja awal dah achievement mulai. Padahal itu orang itu tutup lebih dia orang ke anda lagi kan. Orang nasi mandi. Ke bolo hard work ini lagi, ke bolo impress work ini lagi, ke mereka ni bo khusus proman ini lagi ni. Dan kaya itu ni bolo special engkau, ya no, kaya itu bolo recognize kaya, kaya itu ni bagi lamas nanti ni, kaya itu ni bagi protection ya hari ni. Ar ke bolo cara lagi, ke bolo impress work ini lagi. Haleluya. Noah sama kali aku mau lihat apa? Mau lihat. Hai pulang diri anjing seberapa kan? Ini sih. Kau gitu kok. No, bini lifestyle potong go, bini sama bosa go, bini dengan potong go, bini klien ini go klien go. Haleluya. Praise the Lord. Akan tahu Lukas first point Noah ni life ko paling pun lah ya. Verse 9 kamu sejak kok. Orang ka Noah ni bos sanggo. Good. Verse 6, chapter 6, verse 9. Apa lu dapat itu? Apa dia kok? Orang ka Noah. Apa tadi? Aku tahu kalau apa sih? Noah kai dor baik. Oke, aku dengar nih. Genesis chapter 6, verse 9. Tam sejak Noah was a righteous man. Noah orang sa borok kaham borok. Mungkin kau borok ekorin dia apa ekorin ini baru tu. Hah? Kau di tamu sih kau? Nomor sekolah Noah ni. Nomor apa tu dia? Aku kau di. Noah maka soi. Noah ka? Biar kau pergi pergi, main kau pergi. Noah tamu. Noah tamu. Borok kaham, hai kau borok soi, hai kau righteous. Soi mana tamu? Boy apa mo? Koshi supaya kamu tak pernah pilih stop. Haleluya. Lu apa mo? Borok soy, borok kaham. Neng lepas agak wo. Ni pun kuinya ni neng doa ni karena ni pun siapa ni? Boleh ni pun siapa boy? Jangan ni pun siapa boleh dah agak wo. Oh ya, angkat borok soy. Hey. Tapi boleh ni tu ni pun siapa boleh ni kerja kenapa? Hey. Amen.
biar tiba momen dah. Haleluya. Kenapa salah? Kenapa orang luar ini tahu Boyer ini sejak baik kamu? Okay. Boyer was a righteous man. Betul dia kuba. Boyer is a righteous man. Kenapa? Kenapa tak? Yes. Kapan serangga nengar asuk tak? Oh, semua sih berada pada sesuatu itu. Lesing. Buktinya, kalau saya bukan orang itu, baik banget orang salah kok. Tidak saya sudah lagi mana? Haleluya. Kenapa ini ditarik ini bukti kenapa? Kamu dah saya sudah masih apa kamu lagi? Tangan ini kau mana? Haleluya. Apa yang orang jika orang itu sahaja tu, apa nak boleh sih? Aku berapa? Kebanyakan orang sudah kerana bukan tu lah. Tapi kalau sahaja aku sahaja, apa tu sekarang tu sih ni baru. Aku kamu, ani jaga kamu. Tapi kalau tu jadi ani ni kamu salah, apa tu an, kau sih ni baru. Kubu yang kamu jaga. Yes or no? Noah pun jaga kau kamu dah. Haleluya. Noah sini saksa kamu tong dia. Kaya tu tahu baru tak boleh kau sihkan. Kamu boleh kau sihkan. Amen. So, semua sangat shil buzaran nak. Kaya tu bagai shil buzaran nak. Tahu le, you are righteous. Negara kaham, negara soy. Haleluya. Praise the Lord. So, Noah ni jalan di situ letak. Biden tu letak. Giza tengah itu letak. Kaya tu negara. Halo, itu tong sang lok le. Oh, kaya tu halo tong. Kaya tu negara ya halo. Okay, semua ke di sini tu pernah offer ke. Apel kaya tu ni apa? Same abos tu mana bawa asal mana ba? Bawa pilih kaya ni kaya tu ya halo. Kaya tu ok shau, kaya tu submit. Pilih kaya ni bawa kaya kamu. Haleluya. Biar neng artinya sekarang opportunity mana tu apa hari? Agar asulai serba jadi azarawo, okay, amal facility kiri. Tahu sini mana tu? Mobile ni boleh kenal lagi na? Kenal lagi? Online ni naik lagi, physically payung serba lagi. Hai punose, ustaz kamu, hanya kenal lagi mana tu mana? Samung sayang kamu, reason apa lagi? Tapi ini cuma apa ya? Praise the Lord. Tahu Noah sini tak kaya tu rekod sekarang dipakai license malah di no, azorawo. Teo ni license kerja dipakai tu rekod sekarang jadi. Baru same rights kamu le, hai pun aboro kaya tu punya kalau punya importance relia. Aboro kamu le importance rekah. Hai, saya tak tahu kamu mana. Ada kamu tu punya importance. Haleluya. Praise the Lord. Sesuatu itu event gak sama mugro, afro, lem pun siapa, mugro orang masuk tong kan deh. Hai biar bukti kalian. Kaya ni tidak berpasan Malaysia pun. Dosa rasa lima ribu potong perkama aja. Apa pun kaya tentang kamu. Apa kamu kaya di bawah tentang kamu? Bukti simpan tentang kamu. Kalau apa kamu bawa pilih pan lagi, rongkongan lagi, udah tahu kan? Dulu sebalik siapa pasal siapa yang kamu sendiri no. Kamu genuinely dengan kaya itu roh, musa sesama musa roh, musa itu kamu bagi baru mana? Kaya itu nanti upgrade kerana pan ketali musa baik. Haleluya. Yang apa ini saudara? Kau berumah impano yakum. Bapak, kayak itu kau bangsa. Mungkin Noah di first point tamu, kak Noah ke borok, mana righteous. Lalu ni note peter kau baik. Yang number 3 adalah righteous.
Akhir soi borok. Aro ini apa aja dituliskan kok. Haleluya. Boyarka soi borok righteous. Mensipur yang apa itu ini? Mana confused dong kau kan dia. Kamu praktis siapa yang mana lo confirm lo. Haleluya. Zoro saya kerja di lugu sendiri. Kayak itu program mana? Bisi mo kamu di ba? Borok saya mana? Malah kono jalan luar. Haleluya. Ang tamai itu sih kok salah di kamu ang pun di feel lah mana? Botak kok salah di kamu lah. Maybe. Ang pun di dalam feel lah mana salah. Kamu botak salah kono. Bahkan kok saya kamu beli aku. Hai mana? Bini apa yang mana salah di kamu? Oke. Tahu lu tua ang soi borok righteous borok di gus kalau bisi ko tolong lo musik saya banyak tongke. Aku nonton banyak. Salah dari dosa. Haleluya. Praise the Lord. Sahabat kami sasyum tak mengimannya, righteous imannya. Haleluya. Sebahagia righteous iman, so Jesus Christ, Jesus Christ. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Noah ke bahagia righteous iman ke, bin hari disyukuri Allah. Sesuatu disyukuri kerana borok kedalam ni ang righteous harus apa yo? Noah ni jangan disyukuri Allah. Haleluya. Hebrew chapter 11 verse 4 por ini Noah bahagia righteous iman. Hebrew chapter 11 verse 4. Abel kai dono kai ni awai manai kaham Baru pon apa itu? Lepas ni, Abel kai dono kai ni awai manai awal berpon. kai Apa yang kerja? koi tu klima bising te koi tu klima bising te se bok kai tu bai borok kaham jago Apa? Abel. Awal berpon Noah itu saya tahu. 47. Pulau tak mengenai dia bos awai manja awai no bahwa kai tu sama no kanamani abo engkau koi tu klima bai se Oke, itu kenapa? Sekarang first di sini kamu no faith point. Ke point lebih sih di korasa ke satu bintu berapa? Abel di kau nunggu. Awal pertanyaan no, Inok di kau nunggu. Awalnya Noah di nunggu semua kau. Abraham di nunggu. Ada? Oh, borok jauh tu no. Bahagia kaya itu kau pernah righteous. By faith. Tadi point tu. Nggak righteous so point tu baru di track itu. Point tu. Faith. Haleluya. Praise the Lord. Sentai ni Yesus yang beri mana? Sentai apa lagi sini? Yesus point tu apa lagi? Haleluya. Praise the Lord. Yesus tahu ni point tu apa lagi? Bini darah tu itu ani kahanuka. Bini darah tu itu an kekanuka. Bini darah tu itu an masraniya kiyokka. Bini darah tu itu kemasak lama kau tahu supaya lah kau sampai ya. Bini darah bini sabo. Sekarang ini poin yang mana? Highness is righteous supaya kau righteous sendiri sampai ya. Haleluya. So cini jara utang mana reply faith. Bini jara utang mana reply faith. Mana poin tu? So sen poin tu reply yang dia pun kaya tu no. Beri. Selesai. Haleluya. Kun kita layak ni. Azara pun poin tu lebih terkelayo. Tahu pun poin tu lebih terkelayo. Hai para azara ni bisa untuk mana kita mau mizimak kelayo. Tahu kita mau sen poin tu kelayo. Kerana cini ni sama kelayo. Yesus kelayo. Holy Spirit sama kelayo. Sen kita saya advance jangan tahu siapa ya. Agar pilih jauh advance pun mana kelayo. Sacrifice ni aku. Borok serakah ni batang ko. Bacini jauh kita mau राखा साथ पहले यीशु क्रिस्टो से राखा ना लिया जिनिस का मुझे लगा कि तब वो सारा वो सुनुआन इसराइल पर कुछ थंग में यंगे सब दिसाया ini yang saya, satu saya.
Nuani zarawa a facility kene. But direct kai dana point of player sacrifice ma player. Abo bai kai dana power zago. Chini zarawa tamo point of solution player. Chini the issue sacrifice player. Am fully depend kai ma bai a spirit of Christ in 35 chini sama player. Tim easy zarawa sebab sok player. Aku sasuk easy sok player ni ya berusudo. Jeng amnuani zarawa anda nai sangai wansu shitara wansu nai aku nisai no shitara zara player tuke. Push kiri mas bisa no. Lebih. Tamu kah borok. Belok di kelima kiri. Tamu kan tamu no wansu jalan. Asal ni borok atau shitara satu shitara wansu shitara yang ni shitara ni pakai tiap kelima tiga. Tamu neng asem saya no repeat kelai tunggu. Neng bos agak kena kelai no. Mau shigiri tunggu dia. Fact. Haleluya. Cuma zarawa mah kita shigiri. Bolang awak yang tak tahu nak. But hubungannya lah tak sehat teman ni. Azora waktu ini engkau patah no. Haleluya. Praise the Lord. Sesuatu itu sering kan ini. Akan ekam friends kita mangka. Righteous. Haleluya. Dua nama friends boleh apa ini? Azan boleh. Soal ini bertam sejak tu. Boa zorani borok di kusingo mungsa derama beri borok nomor kai tu Kan bisa blameless. Asal azora borok kebapan bisingo blameless person sama mungkin Noah. Haleluya. Baik betul. Blameless mana ni? Biar ada dari. Haleluya. Apa riba? Bunyi tu saya dikatakan black. Kenapa tu? Bus hanya yang ada kenapa tu? Apa saya atau lain bilik yang ada kenapa tu? Bukan itu tadi juga berapa kenapa tu? Kaisa jepun saya ni bung apa itu zago? Apa baru belu kiri apa itu? Yes or no? Haleluya. Apa dia lihat apa sahaja? Tuhan tidak bisa terjadi no. Apa orang 2 lakh orang itu sama saja mana? Apa lo? Mungkin bin hari orang 2 lakh yang paling zaman piro? Nunggu kan? Tak mana dipakai. Wasit tak lagi kan ke? Ada orang itu kursi nunggu apa no? Sekarang macam Polis rekod lo tak kali ini mulai bulan. Ada. Kisah pun kasar ni mungsa sangat kali tak mulai dalam apa? Dan dia si pandar biarnya pun kali dalam tu soal yang ada yang soal boleh pilih. Oke saya kerja pasar kerja. So dah sini semua hari, kalau saya ekspor pun kerja. Haleluya. Dalam doktor tu. Sini lagi betul. Haleluya. Praise the Lord. Nuani zarawa ketemu sabun saya kelewoi fresh ke oke komisi bo kai tu di mau kalau righteous lay goshim zago haleluya sini zarawa tamu ka zarawa umkan ka tamu ka orang kia pernah ada dokter ini sebagainya haleluya Mungsa tak. Terus, akhirnya saya pegang sini advance agak, pakai jenis tak bersama pakai, jenis saya sama pakai, jenis memang healing bersama usul pakai, produksikan. Kalau ini mana ni tak, apa yang sama boleh pakai, apa ni boleh tak kamu kah? Haleluya. Righteous sama jatuh kah? Kalau ada Kristus jatuh sebuah sopai kah? Blameless, tak dari jatuh sopai kah? Jenua bini baik kan azimano, sekian Asia wino free of cost sini dari usul mana kau? Haleluya. Cuma zorong pangan dan apa ni sana yang bu. Haleluya. Neng kamu di sini kalau mati kita
pasutaga ajiu ke abuni belun saimano nono tamu ni babu kelai sakara pocket frog sakati kelai paso ya apa kage a belun non saimenya tan male ek second macam baru babu rang lagi kapa i ek second macam paso kelai enggak babu na paso taga non pungni aisu ni simi sari jora kolom dikhi kelai ma ajiu ke a paso ni belun saimana yes or no hallelujah Noah apa serapro ka dimani ya asai pur di sini khas pur di sini bokai tolong kolomoi loboi ashoi ya beliau kami aziman mani se are righteous are blameless dakre segera mo boleh kan piklaza gelai sampai di sini saya mani bai righteous sama baca orang baca blameless sama baca apa jadi saya baru hai pun gelai sama mani blame respect dia Hallelujah. Born beri apa? Praise the Lord. Tani born dia, hanya asisi jauh terpilih. Pasukan aku haruskan mangka. Aku seratus saya sekali itu tahun berbeda tanggal. Buk seperti itu pak. Hanya ini bukan ekspektasi sama. Ansan pikir apa? Hanya mana? Hanya jenis santi roh. Pasukan aku mau busuk santi. Itu pun apa? Oke, sesuai mereka. Hai ini ekspektasi kita mau sampai mana? Saya tidak baru nakar sampai nakar satu. Mana? Alma kita mulai lain ke kompromis lain. Makanan ketaman mana? Beluria. Hai lihat apa? Oke. Sebentar ya aku lihat apa? Ayo, kamu tuh beri lain. Mana lagi kompromis kayak itu lagi kok? Haleluya. David kekali kok sungguh serbayo. Hai hello. Oke. Kamu yang sangat hai biasa nih. Aku tongte, kemana lah? Oke. Tahu lagi ini serbayo mana? Hai teman ini kamu tang lagi. Mana hai itu setiap hai pakai ketaruh nomor berkompromis lagi view. Kalau ini jadi Haleluya. Praise the Lord. Noah tam hendak kasih borok tukang mau. Diperhasnya tukang mau. The body of Christ team. Hai keba, okai dalam tongkai Christian roh. Bagi Kristo baik dengan borok ketalo, omor special. Apa kita kerja apa tongok? Dia perfection mana ni kamu dorang neng mana yang appreciate kamu. Oke. Nungkong semua juga. Haleluya. Praise the Lord. Israel Zebru mana kelai saya kamu ayo. Apa cuma pasal baru beri dia. Tapi kemudian semua saya baru kamu ber. Yes or no? Hai kalau ama saya nanti baru kutunan langka. Baru masa itu apa bagai? Tong lagi ber. Kau musika, bertangi masaka, kain terong. Haleluya. Tangi masa ya borok, kain kering. Aku sih dia sisi sebenarnya kerana, jadi tu kain tu baik. Tujuh lagi tu, arah kain tu protection tu, bini malah berat, best tu ni kerja perlu. Ini nama orang dibagi. Haleluya. Jadi kain tu kan. Kita aku sama masa ini tu, apa kain tu masa ada apa sih sebenarnya namanya? Karena apa? Orang bahasa ini dia. Botani masa ini kalau botani ada kelai toka, apa nih headache ya? Kalau ali besar di bawah. Kusi itu. Apa nasib ini sama ni punya, fasa ini sama ni punya. Tapi mana borong tu susah beres mangsa. Kita apa borong tu supi ni nama orang borong di mana? Angbo sangat tahu. Question ini. Tani mali tu, kai tu borok pokai itu tonglah, ngerasa ni pun dulu baru. Borok tani masa ya apa sih pun negotiation mulai baru. Borok an seriman ya, nungguiman ya. Because bini baik, bini kait ni kalau ani baik, ani kait ni kalau. Haleluya. Praise the Lord. Koroksa, drum di koroksa bukan itu sangat korok beri kamu. Kau nanti koroksa borok, apa nanti arah sekarang lagi. Jadi sawi. 사만이 바이 솔루션 보는 거죠.
Ama gelai lana, besar semua hamzaka, besar lana hamzanya. Kalau mah hamzaka, ama dia tuh pengelola nukzak lana, besar orang bisingo. Tadi apa hai? Hamzako tersalah ya, tadi nukzak ke. Bukan tuh jauh orang hamzako, aku sabu kau kita sendiri kubu. Nanti hamzak muka mau buka selihan baik. Bukan tau. Kalau nopo bukan kan hamzako, bukan feeling ke, ada respons sebab akal kering. Aku sudah makan. Tahu orang dia bilang. Jadi kalau itu bukan bahasa di besar. Tuh, bodoh bukan hamzako, ada hamzako. Oke, tetapi bohong kan ke? Hamzah mana respons dulu? Hai, aku mau baca hamzah itu dulu. Mana? Dui, kali itu communication tak. Kita mau hamzah mesti tahu. Repeat di jalan ada orang dia. Kita melihat ada kalau aku kau bayar hamzah kalau aku nukzah jadi kan payo, bini pun nukzah kita mau tak boleh bawa ini kasih tidak. Fokus kan? Yang itu yang apa payo, yang itu payo. Orang tahu kau. Ayah kita orang orang kau, yang kau payah, yang ini. Punya orang ke asal kuno mana nukzah dia tak, kuno kenapa yang kita maksudnya sisa yang kita payo. So hamzah mengufro nukzah gake yang tiru payo. Afro no mesang mani baik mani abstrai saja hamzah. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Doa sabo. Ekama poin tamo doa sabo. Doa sabo. Blameless tak kering. Haleluya. Tahu ni pun koi ni kan, dengan sabo. Raja itu tahu, blameless itu tahu. Haleluya. Di number point 40, 940, 6, 9. Chapter 6 verse 9. Genesis chapter 6 verse 9. 9 dah. Allah engkau Noah nibo samro, Noah engkau borok soy, bo azorani borok ni bisingo mungsa derama terui borok, Noah kaitor baik kerui dobo. Itu pun di verse 9. Omorok engkau Noah nibo samro, Noah engkau borok soy. Oke, kan bisa. Oke, aras clear dia tu. Aku itu verse, boleh tu. 9. Last part tu tam siapa tu pun dia. Noah kaitor baik. Noah kaitor baik. Oh, yang harus buat itu. Sempunya poin tu pun kan Noah tu borok. Ya kasi kita mau tak geri, lemes. Di nama kita mau. He walked in close fellowship with God. Bini fellowship sama baik. Bobo jaga ya appreciate. Sabri kau kena ya appreciate. Perlu singkat. Neng sabri kau kena ya appreciate. Abon nasi mana? Neng boleh ya appreciate kau. Ini kalau dosa kau, neng abon cek patutnya. Haleluya. Sati kaitor kaham. Kaitor alam hamzah. Haleluya. Praise the Lord. Neng jepun kaitor kaham kaham. Ni tong kau sudah hitung lagi. Yes or no? Haleluya. Neng munina apa? Putri terbiak. Haleluya. Kau neng prayer dari Bible study dari bahaya di no. Kau pengen sembilan. Biarlah teman-teman kau qualify biar tambah nih. Sana ini bos kalian. Life experience kau bos. Haleluya. Saya baru bawa ini tu. Bini yang palaknya mana? Baik oleh dokter. Abang nanti kalau yang bisa yang tentang. Wah, naik betul lah. Itu lain yang kalau banting lagi sih. Jadi kemarin kena roh ini tu. Bos saksan pun saksan itu. Saksan pun saksan itu. Berbeda ya pam kakek, ada bisa tak. Bukan kira sekali sekali. Haleluya. Anu ada dalam borong apa itu? Obak geringnya borong dengan aja obak geringnya borong salah aja obak geringnya borong kaitan sama aja obak geringnya borong kaitan bisa kerja obak geringnya
마늘이 정신이 잡다마이 아마 힘들는데 아무 잘했다 뭐 하고 싶어 마이 나도 안 무슨 아니야 từ yếu sự luôn các bạn ạ ai mang như là cái không thì đừng bay bỏ cùng với tổ chức đấy áp cho cái chuyện đây là của mình gì áp cho ra bên nhà đây là demo với sát con này cái vũ phá demo thành rồi cái được đâu áp một cái bao nhiêu mà đi đây là gì không yes sir no और kuma pa हमने सिपरा कर ले ने का जो बड़ा तो और तो लगा आनंद के से आमा अंके आसन माने लॉक या बा कि खाबुनि स्वादिया सामावर बड़ा salam क्या बात है हम तक रिया की चैनल से राजा समझ रहा so apa direction kalian trailer apa kesan saya bahwa ongoing itu kini itu kayak terbangun kibilia baru hai Yesus Kristus halal pom sakit kamu tahu baru di tangga hanya untuk makan segala pun lagi orang hospital semua haleluya boleh kita no tolong saya ini aku perlu hospital chapter 3 Tuhan itu tidak ada orang yang tahu ketika. Chapter 3, verse 19. Hospital chapter 3, verse 19. Put it. 어머니께서 소각 거라고니 하니 한리필이자. Hey. Apalah engkau bawa kono tangkru kaitor kalau bini kok kaya ini pola. Kenapa? Mau apa kita? Hospital ini muni bisa politik terus mulai. Tangka Yesus Kristus tangka aku kena ini kok tin kita menimat tidak ada kali wo siap kamu tulis tiga macam macam. So aku trailer sih, betul apa dia? Kayak orang nonton bertiga siap bertiga. Haleluya. Trailer saksi tentang kakek main film bahino. Kau seorang trailer kerja. Kayak itu promise kayak gitu. Anti baru sokom dia, tapi orang baru sokom dia pakai. Kamu ke direct trailer batu kaki pakai trailer. Kamu suruh film sini. Oke, bahino film. Baru sen film aja sen trailer aja lah. Oh mana? Film apa itu? All trailer harus tamu di luar video. All macam apa sahaja kita harus soi jorok tamu ini. Soi film dah terus komen. Haleluya. So example point tamu Luka. Noah Sabo. Borok soi. Righteous. 2 number tamu Noah Sabo. Blameless. Tak. Noah Sabo. Kayak baik. Fellowship Allah. Jadi, tahu cek aja jadi. Salah satu poin aja. Number untuk orang kafir. Righteous untuk orang kafir Yesus Kristus yang bising Cek lain lagi. Righteous untuk orang kafir. Cek lain lagi. 2 number. Blameless untuk orang kafir ka. Mazrak diri, hanya dark diri. Cek lain lagi. 3 number poin tahu. 3 number point engkau kait terbaik menghalok darah itu, nilai kait terbaik menghalok darah itu ditok cek lagi. Haleluya, praise the Lord. Baik, sen perlu bayar. Sen boleh lagi. Noah, apa ni dong? Genesis chapter 6 ni dong sen perlu bayar. Hasil pun lagi, verse 11, verse 12, verse 13, boleh kita terang, boleh. After kayu ni makolo, opani bororo saya engkau. Tapi opao tong kutung buklung engkau. Aki kayu hanya naik naik nukha
naidi abo hamya bai kublung kha bebak borok no hasakao tong hamya ke mam tong lai kha ati kai to no no hai diri saka ang bebak no sokomuri pai sinai nei bukhau tong kha tam ni hinba borok ni sam ni bagai o hawo bulai tong lai bai bungsu kha. Okay, betul ni. Verse 11 comes out, God saw that the ark had become corrupt and was filled with violence. Tamu, os azor ni sinsa tamu kha, bulai kok lai, te lagi corrupt. Mana yang mau citra suka? Apa hai? Dia kisah poin itu sedina berpoin tamu. God observed all this corruption in this world, for everyone on earth was corrupt. Okay, kai berapa hari luka? Osun sergana gay. Pihak everyone besok, everyone on earth was corrupt. Pihak jodoh azan akhir itu observe aja. Di number point sentam lo, bahwa itu kisah maka I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth itself. Hallelujah. Praise the Lord. Tam kaham tu pun di last tam saja tu. Baru nak kau osusan nak ni sah. Hallelujah. Praise the Lord. Yang nak sebut. Nanti sepalan mana kata. Okay, normally awak kita kasi trend coli tu lagi. Agi tam saja kau ni berobi jadi baiklah. Tam kau stop ni kan. Hai, kau aku bisa ngomong deh. Apa akhirnya trend kan soal tu ya dah. Berisnya hanya biasa lah, sih hanya zakat punya hanya itu. Wah, ini kau zakat ini kan lebih. Kayak bisa ngomong tu ada borok similia zakat juga borok ni kan boleh betul. Mereka hampir pusing dalam lo. Apa ini pernah ada? Kamu lainnya selalu dia beri dompet kak. Wah beri dokter saya kalau ke logi zakat suku ses di tembung berarti. Kerana kita boleh. Haleluya. Neng tomu no mistake kalau saya kalau neng simia ni no ni di kami ni di area ni di zakat memang orang kita boleh. Haleluya. Praise the Lord. So senang pakai itu. Siapa Israel sacrifice kalau ye, apa kita itu receive hadiah. Tahu pura posor. Mai bukunya, oba asal di semua boleh mana? Tanya asal di rumah. Selain proses dari sini, jauh besar awak efek. Haleluya. Waktu Bali atau nol dia awak. Kamu tu sini dah kos mana? Baru sini kos mana? Logis agak aku berapa sih sini? Haleluya. Praise the Lord. Sedekah itu. Kamu ni pamitang saja, kaitu Noah ni bisiti ketal restart ketika. Hingga ke Noah ni bisiti ketal kisah ketika ni. Kamu ni pakai second father nak Noah. First father siapa? Adam. Second father siapa? Noah. Tak malah sentahu Noah ni bos ni boros. Bahagian kerja Sam, Ham, Jafet. Orang tak berusaha lagi. Dia asal beri bos orang tahu orang sensal tak lagi. Adam di sini orang beri payah ni sama orang apa? Only Noah. Tahu Noah di sini orang beri boros sebab sentuh. Amane second father, second babu ni sama. Hallelujah. Praise the Lord. Sedekah itu apa? Kaya itu apa?ซึ่งพูดเลยไปดิซึ่งพูดเลยได้พูดเลยไปดิGenesis chapter 4 verse 4 พูดเลยก่อนสักเฮ้ยSubrayung aberte bini yafar mano bekaf uzakha. Verse 5. Tam oke tam yafar
이 막한 성타. 오케이, 아우 받으시지, 아우야. 알아서 상나이 또 아우리 뭐래 꼬리리 지금 다시는 히브루 11 verse 7 꼬리 그러나 다음 꼬리 Genesis chapter 7 verse 11. 누아니 우버 너카비시 더그라프로 딸니 딸스미니 사로케 베바 부톡니 뜨이무로 빼포그이 너커카 너카니 딸람로 보피오카 하사가워 살브리지 얼브리지 와티와카 아사로노 누아티 비니 사로 셈 함자페 티 누아니 비니 bahkan zutsong rumtorong habo borok mung tunggui toman mal mataro ti beba musuh misibro. Oke, makasih. Oke, orang tam salah ya. Genesis chapter 7 verse 11 sebelum. Orang kan kita mau Noah live along a 5 people, yet he managed to resist their corrupt influence. Asal orang sama mesti terasa orang baik. No, ada Noah di sana kerja. Obviously komplain. Ini negara lagi apa? Bos kita kerja. Komplain. Sama mesti terasa kerja. Nang mesti terasa kerja. Noah ni kerja sudah. Kamu, hai pun Noah kan influence dia. Orang kita mesti tahu tentang dia. Kasih question tentang firman mana? Asyik bebas sekali aja pak. Kau boleh dia lewat apa yang boleh kerja. Tapi kalau kita pasti makan, apa tentang question firman mana? So apa ni kami lah answer? How? By walking with God Himself. Hallelujah. Ni takut buku ni kan lagi ni tu le. Bini kau pai jangan ya Kristen nak kaya ni kau pai. Awu meter layu. Ni jadi kau ni babu kau apa kau takut buku doktor kau, but ne आप और या विषय में हमें रसे हमें बकाई का शेयर बहुत न या विषय आपको क्या करना है यो Hallelujah. Praise the Lord. Noah's life was a wonderful example of the kind of life all believers and exhorted to life to lead in this. Hallelujah. First Peter chapter 4 verse 2 is before it. First Peter chapter 4 verse 2 is me. Hey. 하케너 어승사로 동락삭삭이 무중마 뜨여 동야오이 깔끔이 무중마 뜨여 동기. Tetapi yang nama apa yang tamsa? 삭삭이 무중마. Nor sak mutu mati tong ya woi. Kai jadi musuh mati tong di. Haleluya. Praise the Lord. Noah family tu ada kau. Bini hidup tu ada kau. Bini besar tu ada kau. As a family member ni saya semua salah pai le. Salah dok baik. Besar poli tadi gua. Look ni ikan pai tu. Arus pai le tak le. Yes or no? Haleluya. Terus pusing tu. Noah family kerja. Noah ni besar tak ada. Min bihi kerja. Kekai terbotan sahaja. Tanbi. Tansa zahas. Zahas selama ini. Pori. 6 pagi. 14 pori. Hey. Neng ni ni badoi. Gufor kupang ni rumtor senamdi. Oke, tapi saya kasih bukan tunggu, apa ni burung kotor senandi, nih. Tei aro kotor rok senamdi. Tei bising bay kataro bisili male panai. Nih. Neng apa no omo hake matanai kolok kemu. Tai shopon kolok, kan kau disuruh 75 kan ke warma ni, summa ni ke 45 feet, oke. Kau tahu? Bini bagi kasih puasa ya tahu? Yang kasih bini. Bini bagi yang saya. Bini besar tu orang bagi. Nasi family
Busy schedule cái được tam bao giờ thì có nó là sử dụng có tất cả. Một số có nó 450 50 là lên còn thì rất 50 là gì đâu 450 một số đó có nó 50 qua cái một số qua cái 75 sumai cái một số 45 nó bỏ xong phải thằng thì nó bị béo xong sacrifice phải là làm đó nó cũng nghĩ cao nó có sacrifice phải là làm đó có sao này nó có sacrifice phải là làm đó là nên đấy 와서 는 것도 다른 기상 공다. 할렐루야. 뭐 너무 sacrifice 가야 하는데 뭐 딜 스텝 되는 거. 할렐루야. 무슨 자를 향한 니 패밀리 또 는 자그리 과이고 는 버리고 있고 야만 기도 또 어째 그 right time of kind of sacrifice 과니 불는 과이면 약게. 오케이. sacrifice는 생각 사리야 그렇게 가이고 있어요. Kamu right time kamu bini commerce nani, hay các bạn, dia blog nani, apa kamu situation sini mulana, ama jora sih kamu sok kayu, aku neng sacrifice kayu banyak kita mulai, kayu itu kunung kayu, nengno kayu itu banyak usulit kamu di kayu, haleluya, but nuani kali setan nungsa, wo kayu itu banyak kongka, kayu itu tinggal bawa, wo tinggal, oh bukan lagi ke bawa apa nak? Wah, tapi budi apa ya? Ayo, ini sudah aku tentang apa selaku. Oh, ini bahaya. Apa yang aku asal lo? Expert question tu bahaya. Oh, tentang ni apa tentang? Oh, nusin ni apa nusin ka? Oke? Oh, ada foto kerja apa ini kerja? Oh, kamu tadi. Oh, mana tadi? Apa orang tak? Ada kasih pun budi apa lihat? Aku dibagi tadi bo second father, righteously declared by God. Berbisika, kait itu kimu mani, abo, tak boleh longgar kerja ke kita pernah nunggunya. Kait itu kimu mani, abo nak kait itu boleh para punauan sekali kau boleh punya. Haleluya. Ini life, ini every moment kait ini bangun di sacrifice kait abo semua. Haleluya. Praise the Lord. Senlagi, kemudian kait itu benefit senlayu. Oke, buat kain itu di bungkus saja apa aja kau pakai kemas orang kemas borok usui tangi payu. Mana Arab usra bela pakai nyata. Oh, kamu pakai sama di bungkus kaba, burung kotor tak sama di payu. Bungkus. Restart hai kain itu kahar pit kalimat piro. Apa kain di bungkusnya di payu? Memang no, burung bisu damainya ni. Bos ke. Ado, kamu engineer, kamu kelasnya langsung zaman no. Impossible sampai. They say 150 days room bishing or some available ke kongani. Haleluya. Terbas ke kami dalam room bishing. Aku saya di Istanbul. Mau kalian mau baik. Hei. Mari lockdown mau saya lah kita. Kayak dah. Tadi kayak dah. Aku dibagi no, no one can use special time look ke, kasih apa pun kimia apa. Haleluya. But jangan lagi, cek ini, kamu salah kimia lagi. Haleluya. Ini yang kita kata lagi itu. Jadi orang yang mengiap bersyukur, bin bersyukur. Orang macam pilih mari baik. Tapi kalau saya itu kamu kaksa maturi di bari bay, tek korso bay halak narak bari bay. Mini buku tagas sekarang nak kerja. Mini bank jalan sekarang tagas kewang kerja. Nono tagas sebab sana kerja kah. Rialas kerja. Ni tadi bari kakak itu. Nono tadi bari kakak itu. Nono tadi nokang kakak itu. Sasat dilakukan asuh masuk ini. Rumah rok kubui tidak kali kelimbang usually dong. Praise the Lord. Okay do, aku kira dah sudah malam sundaku. Aku ni tu pegang sundaku. Tapi kai tu ni pun je, ni bising tu je boleh. Praise malam kami kamu disun sasa. Aku ni malam kai tu malam je tu ni bising tu. Haleluya. Gemar borok, ni di sini sahaja education ni banyak. Kau mana?
누구뭐 라고 그래 자고 그래 스쿨 가고 뻔하고 그래 college 가고 뻔하고 그래 뭐 버리지만이야. 그래 잡아 하이퍼 는 제자가 또 아무 아니만스는 와서 지만이야. 하이퍼는 버리만이 아무 하이자가 타고 쇼이자. 아 education은 많다. 땅이 괜찮냐 말. because kaito ini bising tipo pilih mau kusuk aja. Haleluya. Neng realize kali, neng saimani, neng semani tomari tomui tomui apa kaito neng kusuk ni bagai. Tapi kaito tu nono ke, neng setahu kaito mana nak mana dengar dia apa kusuk. Ini physically, financially, time, ya priwo, sama tong munggo, sam munggo, neng munggo, apa baik kaito neng lobster itu neng kau. Boleh berindonesia, hospital, sampai, musim kamu, korban sebenarnya, boleh. Akhirnya orang asing saro, tonglan hak limu cuma tu yang tong yawi, kai limu cuma tu yang tong ji. Yes. Boy negeri orang Kamu saat limu sutui, kalau dah poin itu sudah mana, saat limu semua cancel, kamu kai limu semua sih. Jadi, next point boleh. Tong ma hai ke norok sekarang go kebang mana tong ka. Norok sak tong thok tui no tong ka. Sak motok tui no tong ka. Cuak negeri jurang wajah lai ka. Za lai ka neng lai ka. Seleng masing salak sen matai rok no shuri lai ka. Tabu ke boy tok gri rok norok no awak kok rok ni tong mung hai ke. Borok bai tong lian bagui wana zago. Hake borok norok no kulo. Hai khano borok kai toni khani zani za sakni pok masa bai nai bok putri rok bai ka thang rok ni bus thumna bali ya to bo Bobo juga tahu kamu, pulang kata kamu, terera kamu, oke? Aja dia berlari tiba ni, hekaba kaplas, apa terera? Orang tahu kamu sah, kamu tu senjok soy, de mana silama asal kamu bagi yang bersih. Aku tu negara, ali negara, aku negara, negara orang tak boleh, diri nombor ni kau pakai ni boleh, nono kelas ini sukses boleh. Tapi kalau negara ni mana arus kau boleh dibagai, santri ni apa boleh sih? Negara orang yang ada ni kaya orang biasa lagi kau boleh pulau. Bagus juga, nono orang siapa lagi kau boleh pulau biasa kita mana boleh. Sedang sian dengan sian terus. Sebenarnya Bible study boleh kata sian dengan sian terus bahaya. Haleluya. Sian dengan tu bahaya. Bobby Paul ni sian kan ke? Betul tak? Sian terus ke bahaya? Saya mana itu? Okay. Smoking kills. Aku ni sih tak mau tu tidak. Bos ni ada. Bapa ni ada. Tak itu sahaja. Yang dari luar, apa yang batal ini? Kemana hamya? Aku bos saya pun hamya ini. Saya pun bos kamu, kamu tu baru tadi sebentar ini. Aku kan sian ini tu, sian dengan kamu. Kawan bagian, bopek dari Taiwan. Haleluya. Praise the Lord. Orang pun tu kasih tahu. Neng ini hanya ni yang dari kayu bagai, hanya kena beri komero, nonos khas di dalam tangai, nono orang emang tangai, emang tangai, tangai bodoh teh hamzah liya, nono hanya bini, kasih nota, nak tu sudah tu, oke? Amun pada kamu sahaja kau, oke? Last itu adalah kamu, ketika kita ni sahaja kau, angkor sekitar. Remember that. They will have to face God. Okay? Swam dengan apa? Sabri kali waktu kami apa saja? Orang pun kami waktu sabri kali apa saja? Orang kah mau sabri kali apa saja? Kau bersihkan. Jelas saya kau berkata mau zoto borok lo, kaya kali kali. Haleluya. Praise the Lord. Lalu tahu pemujian lo. Dari dulu pun kami kata, mungkin mulai dari aku projek satu orang sudah nak masuk, lu itu sekarang projek banyak tahu ini kamu sudah nonton, nensam sudah sama, nensam sudah nengma, jadi
tong sidang proses ke kotor uang itu atau orang kan asyik aja. Aku authorized ini bertam sidang, aku sebut kesan. Aku ada kan asik dia kesan itu kesan, bahkan tong salah. Ini kan lo baru pulau kapal pulau siwo, bahkan tong lo. 생각은 불어나요. 저도 막 페이스막 했는데 니니까 너 부동산나요. 오케이, 넌 하면까지 거의 부동산. 너가 한번 해봐. So apa nih bang Rino? Ini kamu baru kait dengan tak boleh, bisa kaya you. Bahaya, awal sekolah, awal. Aku tak senang ini. Ani nak ani, sama. Kalau mana, jadi kerja berapa? Saya berani, aku rasa apa itu? Ready to play. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 15. Kamu sudah tahu. Philippians chapter 2 verse 15. Hey. 15. Hey. 하게 세 어순자리 버카시다 버카나야 버럭 미기신 거 너랑 맞아 그렇게 가하문의 서울까지 리버사 아이문의 만나이 오케이 너랑 버럭 너 못한자는 거 사투리너 너 카와 아토피리로 승마하이 버럭 미기신 거 너랑 마시마 승하는 나이 동문어 너랑 어머하이 응케 아이들이 크리스천이 살아 어머니 자리 안 공투기만하는 할렐루야. 다음 이렇게 안 아스 랭귀지 참 다이나믹 하고 아하이너 아스타마데 대신 버리버리 거사. Hai kise, siksa ni bekasida kok naya borok ni bisingo. Narok mazrak leke kaham unggui, shoy kaito ni besahai unggui manai. 오케이, 저로. 맨 그라시 먹고 있다면 사이 정도 사고, 넌 가이 들어야 우리 세계세. 가라기는 시들하다가 파는 것은 동반에 돼. 그래서 노아니가 라기 있다고 뭐나, 노아니가 라기 있다고 내가 봐. 노아니가 라기 있다고 뭐나, 노아니가 라기 있다고 하면만 할 거는 노아가 살았다고 그것을 뽕하고. 그 노아 있는 거, 가이 들어는 거 아마 동반에 돼. 그래서 할렐루야. Praise the Lord. Kaito kama, song saja. Pada orang kamu justru lalu kini. Haleluya. Indah poin bela yang sudah. Indah poin tamu righteous, blameless. Ini tamu fellowship with God. Haleluya. Righteous bahagia. Religious righteous by faith. Sepoi tu kelai Kristus tu tamuan righteous teman. Okay. Teo bahagia tu blameless bahagia di mana? Yesus Kristus ini baru memang kelainya. Some faith for you, blameless. Next, come fellowship. Fellowship bahkan kailan proceed. So, memang jangan sih sama Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Setelah saya katakan Roma chapter 8 verse 1, tam sejak kau, where is the condemnation? Dia berroh Kristus, Kristus boy. Orang yang proses Roma chapter 8 verse 1. Roma chapter 8 verse 1. Namun Kristus disebut bangsa tongkai roh, borok matra berdakiya. Yes. Borok sapi musuh itu ya, kalau musuh tunggu. Itu kerana semua sangat tahu Kristus aja. Tentang mazra. Kain itu sekarang semua nama bahasa lain, hai pun semua ke, hai kiri orang. Mazra itu terkait. Haleluya. Kali mazra terkait because of Yesus Kristus. Yesus Kristus ini. Tetapi kakak nggak hai zaman kak, borok bangsa kiro. Usah pilih hanya tanggal, bahkan jadi pilih hanya hai. Haleluya, praise the Lord. So kamu tuh sungaiman lagi ya, asyik bertanya boleh, neng sungaiman mana tuh konser kan? Kamu tuh tahu challenge. Haleluya, praise the Lord. Neng kan pilih sih kalau sungaiman lagi kita lo, sungaiman yang kalau baru kamu, sama sungaiman. Neng setakat lagi jadi jangan yang beli, sedang ini banyak ke, umur kita, umur hari saya.
Haleluya. Kamu tak banyak ni. Secara tak bohong siapa baik. Rana ke? Tapi saya tak gitu. Kalau angkat siapa baik cari lagi. Itu tak marah. Ang sulit dong lah. Bisa dibawa abang kawan itu. Ang sulit dong, ang sulit dong. Mereka yang bertambah respon dia akan kita aku bisa sebenarnya. Jadi cuma kalau aku dibagi loh, di jiwa kan itu lagi. Haleluya. Praise the Lord. Ini bukan kerja pasang ke, bosnya itu sudah enggak. Bukan mulai toro, bubar baru, bukan kayu, terus lihat hai, tinggal itu. Hai bok di kantor tahu ke, toro itu bukan asal itu. Hai bubar baru itu, hai bukan kayu itu, hai terus lihat itu. Aku kasih sampel ya tiba. Ini dikira itu toko sampel. Antang gitu, selalu itu semuanya. Ini ditang contribution ini society wo, ini dua kali contribution tahu. Orang sampai sedang lagi wo, orang sesuatu orang apa sama kamu sampai itu gimana? Je, tahu ini contribution. Bahagi kayak gitu, log tadi kamu. Bukan kau tanya tentang apa? Kayak itu kamu bed, bukan kayak bed tentang apa? Ini yang itu pun bukan tentang sekali tentang apa ini salah. Kalau macam selain wanita apa, bukan wanita apa, fokus asalnya. Neng selain wanita apa, selain kan, terlalu sampai jadi di bising tu, proses selain musuh menjadi sampai. Jadi ini bising pun changes tu saya, karena gini, wong kakek dan saya nanti, ini apa pun saya kayak aku, baik aku makusi kenapa, mayo pun sedikit. Haleluya. So ini sebenarnya ini bising tu aku indah. Society wo transfer ke lo selesai musuh apa itu depan. Haleluya. Ready dah. Ada contoh masalah. Kita juga akan belajar. Father, thank you so much for the opportunity. This is an experience. We belong to you.